Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze habereye amakosa abiri yose. Ni mu gihe umusore uri mu kigero cy'imyaka 27 y'amavuko yasambanyije umwana w'imyaka 10. Uyu mwana bikamuviramo ingaruka cyane, akaba ari kwa muganga. Ibi byabereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Gicece, aho abaturage bashakishije uyu musore wasambanyije uyu mwana baramura, bafata icyemezo cyo kujyana ikirego kuri RIB kugira ngo uyu musore ashakishwe ahanwe bitewe nuko yasambanyije umwana bikamuviraho ingaruka. Ubu akaba ari kwa muganga. Ingaruka ni izi: uyu mwana yavuye cyane gukama biranga, bamwirukankana kwa muganga. Ubu ngubu umwana akaba ameze neza ubu ngubu, ariko abaturage bakaba batanze ikirego kugira ngo uyu musore akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana atoshuje imyaka. Ni mu gihe iki cyaha iyo kiguhamye ufungwa igifungo cy'imyaka 30, ndetse umwana byamugizeho ingaruka nini cyane, agakomereka cyangwa wamwangije, bishobora no kuzamuka bikagera ku gifungo cya burundu. Eka none tugaruke nanone mu karere ka Musanze, ni kukubwira ngo ibi byaha byabaye byombi bibera mu kagari kamwe, mu karere kamwe, mu murenge umwe. N'ubundi ni mu murenge wa Gicece, aho abaturage bamaze iminsi 7 bari gushakisha umusore mu kigero cy'imyaka 20 warohamye mu kiyaga cya Ruhondo, aho yari avuye hakurya y'ikiyaga aho bimutse. Ni ukuvuga ngo hakurya y'ikiyaga hariyo abantu bakiyatuye, ahantu bahinga ibirayi, ibo barabimuye babazana hakuno Musanze mu mujyi. Ni mu gihe uyu musaza cyangwa uwo musore yari yagiye kuzana cyangwa yari yagiye gusura abasigaye iyo ngiyo, arangije arohama mu Kivu. Abaturage bakomeje kwibaza nimba uyu musore yarapfuye cyangwa ari muzima, kuko bamaze iminsi myinshi bamushakisha baramubuze. Iyi ni incamake y'amakuru rero ngiye kubagezaho. Amakuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura cyangwa Kidasamura TV Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere ugize kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiye mugiye kubana nitwa Kidasamura rw'inkorogoto bakororoga konkoma. Turahera no mu karere ka Musanze mu murenge wa Gicece, aho umusore ufite imyaka 27 y'amavuko yafashe umwana w'imyaka 10 ku ngufu. Uyu mwana bikamuviramo ingaruka, akisanga mu bitaro ubwo yagiye ari kuvirirana, ariko uyu mwana yitaweho ubu ngubu rwose ameze neza. Abaturage bafashe icyemezo cyo kujyana uno musore kuri RIB cyangwa kujya gutanga ikirego. Ubwo umusore yamaze gukora iki cyaha yarangiza akahita yirukanka agacika. Abanyerondo ndetse n'abakuru b'imidugudu bari baraho ngaho baramushakishije baramubuze. Niyo mpamvu bagiye gutanga ikirego kugira ngo ahazabonerwa azafatwe, arwozwe ibyaha yakozwe byo gusambanya umwana utujuje imyaka. Ni mu gihe iki cyaha kigusamye cyangwa iki cyaha kiguhamye cyo gusambanya umwana, ushaka gukatirwa imyaka 30, ndetse uyu mwana iyo byamuviriyemo ingaruka mbi cyane ushaka kuzamuka kikagera ku myaka 30. Mana y'isi n'ijoro, ariko abantu babaye bate koko? Ujya gufata umwana koko w'imyaka 10 ukamufata ku ngufu, mana y'isi n'ijoro, koko bumva ko kugira ubwenge? Umwana w'imyaka 10, wowe uri umuntu w'imyaka 27 ukajya gufata umwana mutonya w'imyaka 10? Oya abanyarwandakazi, natwe rero hari ibintu tujya twirengagiza. Oya uwo muntu aba ari muzima koko? Aba ari muzima akajya gufata umwana w'imyaka? Ibi bintu birababaje pe. Uyu musore afatwe ashyikirizwa ubugenzacyaha RIB. Nawe wabitekerezaga gufata umwana w'abandi ku ngufu? Rwose wumve ko RIB iri hano ku bwawe kugira ngo igufate, kuko gukora ibikorwa nk'ibi ngibi rwose ntabwo ari byo biranga Abanyarwanda. Siriyasiri mwihane, kandi ibi bintu nta sinzongere kubibumvana. Reka none twongeye tugaruke mu karere ni mu karere kamwe, ni mu karere nanone ka Musanze, aho habereye ibindi cyangwa amahana akomeye cyane. Ariko mbere yuko none dukomeza no makuru, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nashaka kubabwira yuko Kidasamura ni itangazamakuru rikomeye cyane, cyangwa ni igitangazamakuru kinini cyane, kubera ko Kidasamura TV Rwanda yubatse inkingi cyangwa yubatse izina. Kidasamura TV Rwanda afite abambasaderi batandukanye: Nyanza, Gicukiro, Kabeza, Giporoso. Ubwo twakwikubita mu ntara Nyanza, nubura Nyanza naho reka ariko twikubite mu ntara zitandukanye zitayegereye umujyi wa Kigali. Nyamagabe mu Gasarenda tuhafite umwambasaderi. Nyamagabe mu mujyi tuhafite umwambasaderi. Ahazwi nko kwa Nyirikoni tuhafite umwambasaderi. Reka twikubite hano mu karere ka Nyagatare tuhafite umwambasaderi. Karangazi tuhafite umwambasaderi. Kiramuruzi tuhafite umwambasaderi. Hano twikubite mu karere ka Ngoma tuhafite umwambasaderi. Mu mujyi wa Ngoma tuhafite umwambasaderi. Hano ku stade ya Ngoma tuhafite umwambasaderi. Reka twikoze n'ahandi ni ukuvuga dufite abambasaderi benshi batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu Kidasamura Movie cyangwa Kidasamura TV Rwanda iba ifite amakuru yitwa International. Aya makuru rwose aba hari ku bwinshi. Murakoze cyane, Imana
ibarinde ibahe ubuzima buzira umuze. Duhure mu biganiro bikurikira mu kanya saa sita zuzuye za nimugoroba. Murakoze cyane. Imana